Poštovani pratioci Stvarnost tišine, nastavljamo da vam donosimo najaktuelnije događaje, video priloge i vesti, dostupno i bez prepreka na znakovnom jeziku. Budite sa nama, ostanite informisani i ne propustite najvažnije teme iz Srbije i regiona. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje prvoj sednici počasnog odbora Matice Srpske povodom obeležavanja velikog jubileja 200 godina postojanja najstarije kulturne i naučne institucije srpskog naroda. Vučić je poručio da će država Srbija dostojanstveno proslaviti ovaj značajan datum i dati punu podršku svima koji učestvuju u pripremi proslave. Zahvalan sam patrijarhu srpskom Porfiriju što nas je okupio. Matica Srpska je stub našeg duhovnog i kulturnog trajanja. Ponosan sam na njen doprinos očuvanju jezika i tradicije, kao i na ulogu u stvaranju temelja savremene srpske kulture, rekao je Vučić. On je istakao da Matica Srpska već 2 veka čuva i razvija nacionalni identitet, jezik, književnost i kulturu. Naša je obaveza i čast da pokažemo poštovanje prema njenim velikanima, ali i da mladim generacijama približimo njen značaj, dodaje predsjednik Srbije. Predsjednik je izrazio uverenje da će obeležavanje 200 godina Matice Srpske biti događaj koji će ostaviti trajan trag u kulturi i istorije Srbije. Predsjednica pokrajinske vlade Maja Gojković sastala se u Tivtu sa predsjednikom opštine Željkom Komnenovićem. Glavna tema razgovora bila je podrška pokrajinske vlade u obnovi crkve Svetog Save u centru Tivta. Gojkovićeva je najavila da će pokrajinska vlada izdvojiti sredstva za oslikavanje freske u ovom hramu, čija izgradnja je započeta 1938. godine, a završena 1967. godine. Ona je podsjetila da su Tivat i Novi Sad prošle godine potpisali sporazum o prijateljstvu i saradnji i postali gradovi pobratimi. To je put koji pokazuje veliki potencijal za nove zajedničke projekte. Razgovarali smo o koracima za pripremu novog sporazuma o saradnji u oblasti od zajedničkog interesa, rekla je Gojkovićeva. Na sastanku se govorilo i o saradnji u privredi, turizmu, obrazovanju, sportu i kulturi, kao i o predstavljanju Tivta u Novom Sadu i AP Vojvodine u Tivtu. Predsjednik opštine Željko Komnenović poručio je da podrška pokrajinske vlade u obnovi hrama Svetog Save od velikog značaja i naglasio da je ovo prva zvanična posjeta jednog predsjednika pokrajinske vlade Tivtu. Posle sastanka Gojkovićeva i Komnenović zajedno su posjetili crkvu Svetog Save. Radnoj posjeti prisustvovali su i pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević i direktor Fonda za izbjegla i raseljena lica Aleksandar Đedovac. Počela je nova školska godina za oko 530.000 osnovaca u Srbiji. U školske klupe prvi put će sesti 65.000 prvaka. U srednje škole kreće oko 240.000 učenika, od toga 62.000 u prvi razred. Nastavu na jezicima nacionalnih manjina pohađat će više od 27.000 osnovaca i 8.800 srednjoškolaca. Konačni broj đaka bit će poznat do kraja septembra nakon unosa podataka u e-dnevnik. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković poručio je da sve spremno za početak. Naš cilj je normalizacija obrazovnog procesa, nastava u učionicama, rad sa učenicima i provere znanja u skladu sa planom i programom, rekao je on. Ministarstvo prosvete je obezbedilo besplatne
udžbenike za više od 96.000 učenika osnovnih škola, ukupno pripremljeno 903.525 udžbenika, a za tu namjenu izdvojeno je 985 milijuna dinara. Pravo na besplatne udžbenike imaju učenici iz socijalno ugroženih porodica, djeca koja uče po individualnom obrazovnim planovima, učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, djeca iz porodice sa 3 i više djece u školama, djeca koja žive sa jednim roditeljem, učenici koji boluju od retkih bolesti, kao i đaci sa oštećenom sluhom 1. i 2. razredu. Prvi put su obezbeđeni besplatni udžbenici na jezicima nacionalnih manjina, mađarskom, rumunjskom, rusinskom, hrvatskom, bosanskom, bugarskom, slovačkom i albanskom. Ministarstvo podsjeća da je uvedeno više novina. Smanjenje administrativnih obaveza za nastavnike, unapređenje funkcije e-dnevnika. Roditelji dobijaju automatska obaveštenja o izostancima i ocenama. Učenici imaju svoj portal u okviru e-dnevnika. Uvedena je upotreba humanoidnih robota kao nastavnih pomagala za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju. Do sada je nabavljeno 11 robota. Ministar Stanković poželio je srećan početak školske godine učenicima, roditeljima i nastavnicima. Obrazovanje je najznačajniji resurs za napredak društva. Od 1. septembra u Srbiji se primjenjuje uredba vlade o posebnim maržama u trgovini. Ona obuhvata 23 vrste robe, a najviša marža u maloprodaji i velikoprodaji ne sme da budu veće od 20% od cene bez PDV-a. Uredba važi za mlijeko i mliječne proizvode, jaja, pića, kafe i čaj, voće i povrće, hleb i peciva, mahunarke, smrznutu hranu, meso i ribu, slatkiše i žitarice, šećer i med, brašno, testenine, ulja i masti, sirće, pirinač, so i začine, kućna hemija, papirna galanterija, ličnu higijenu i kozmetiku, hranu za bebe i pelene. Fakturna cena dobavljača ne sme biti veća od cene koja je važila 1. avgusta ove godine. Ako je ranije marža bila manja od 20%, ostaje ta niža marža. Ukupne naknade koje trgovac može da naplati od dobavljača ne smiju biti veći od 10% fakture. Izuzeci su logistički rabat do 3% i naknada za manjak robe ili otpis do 1%. Trgovci moraju da obezbede nesmetano snabdevanje potrošača. Trgovci moraju Ministarstvu trgovine da dostavljaju stanovnike najkasnije do 2. septembra u 10 časova, a zatim svakog ponedeljka tokom važenja uredbe. Nadzor sprovodi Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine i tržišna inspekcija. Prvih dana bit će razumevanja ako cene nisu istaknute na rafovima, ali na kasi moraju važiti nove cene. Kazne: pravno lice do 300.000 dinara, odgovorno lice do 50.000 dinara, plus zabrana obavljanja posla do godinu dana. Preduzetnik 150.000 dinara plus zabrana delatnosti do godinu dana. Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu objavila je da je na portalu e-uprava od danas dostupna nova usluga zamjena vozačke dozvole za sve registrovane korisnike.
Ova usluga omogućava građanima da lako i brzo podnesu zahtev za zamenu vozačke ili probne vozačke dozvole bez odlaska na šalter. Direktor kancelarije Mihajlo Jovanović kaže da građani više ne moraju da dolaze na šalter kada im istekne vozačka dozvola. Zahtev se može podneti preko portala, platiti elektronski i dobiti novu vozačku direktno na kućnu adresu. Od 2021. godine, kada je usluga prvi put uvedeno, podneto je preko 30.000 zahteva. Za sve dodatne informacije građani se mogu informisati na sajtu e-uprava. Na današnji dan 1906. godine umro je srpski pisac Stevan Sremac, član Srpske kraljevske akademije i jedan od najpoznatijih realista u srpskoj književnosti. Gimnaziju i istorijsko-filološke studije završio je u Beogradu. U Beograd ga je doveo njegov uljak Jovan Đorđević, također poznati pisac. Bio je dobrovoljac u oslobodilačkim ratovima Srbije 1876. do 1878. godine. Veći deo svog života proveo je kao srednjoškolski profesor u provincijskim mestima. Pisao je duhovite pripovetke, najčešće iz života provincije, u kojima je opisivao ljudske naravi, tipove, često po stvarnim događajima. Pod naslovom iz knjiga starostavnih objavio je poetizovane pripovetke iz prošlosti Srba, ostala dela, drame Ivkova slava, Zona Zamfirova, romani Pop Čira i Pop Spira, Vukadin i politička satira Limunasija na selu.